Honorable Bosmic team Obiru Kachu Pingo. Wunjo mmoja ya agenda kwa Bosmic Pay Shiri Mate. Arabi weru we Markin Maduke Kachu. Arabi weru we ni wun kagana wo charmo mengo kagana wo charmo mengo kagana sala choli we kami we ni charmo acholi we rurok didi yu ganglang ni we kami we ni charmo adu adona na charmo pengo Abiru Kachu agenda na yenu anachua agenda na mwanapira rio ngeti yimfuriti achua agenda nile uo agenda mechuna achua de mwanapira rio ngeti ando mkumili chawani atika ndopoko wema ya maweru atamo ni wema weru ni mutela nutweo tikele mekonyo wa peko medikitiki wera mekonyo wa anda agenda number 1 eye loko mwom mayama weru wa yamson ni luroktika biro komedolu oho lurokondua ta yemo gibedo ndia na ilutela ho ana wa yoken arabi ruguyelo abi ruguyelo iyo na pira kena yem ani Yellow when my dear office, Giru Yellow, Pewajali, yes, sir, Kaken. Kado Yinti de la Pachuli, many Punkai quote from 7 Kitone, Punkai will be quote Mageo Tong Machumo Palfia Choli. In the history of politics, me actually obiterm wakikimwaki wekurunong natumo manoti kamente ento no waju loktala iwikamente ni actually miro development mati Bedona ikamente kwenye pere kache don arabi logo loka museveni ke kendo loka chuli ke mete ke nyon wiya pa loge no bero ne pepete ikilu dela magitika doto boss mega doro ke ken bod wuda la didlobo ki doro boss me bod la didlobo ki doro boss me bod NRM Kampala ki doro boss me ikilu jo madiga doto boss mega doro ke ken ni ke kwanyo pewe advisor advisor pala dilo ke kwanyo aya pewe mo ilai ke kwanyo joni tika doro ana doro ke ken korono mirbu bien buri tingi kweda wa chwan loko machuli matete bodka mente agenda pa boss me kutim eye karana ucharo wa mengo luruktika biro lurukdo agenda na dongtiene miracheri parliament when acheri I parliament kuya arabiri on mokochi anki koma amma ya maweni arabiro kacheri parliament when arachibiri on mokochi peri on mokochi kuya tiye mokele makikilu manoro ateke culture wa ento tiye mokele makikilu maperwa ateke culture pachuli ngoma wego lutira chuli petwero kwero cheke wake parliament kuno pingo yinke korlo kwandian ngolo karoma ge o waguru gichero wanoya amoro lokwandian chero wakitkum wala mo lokwandian ti wabade agago lokwandian ti yomo
kwa diang masko Angola ila Angola MPs mawayero gini MPs of the 11th parliament gina yeti responsible kibedo pa Johnny Gang wakan gin awajo kuman amira wajini MP mamegwa mebadegi en matima unungeyuni ero kerosie ni ene twero goko Johnny Gang nino mahuru winyo jara kalolo ka Johnny nino mahuru ujati kinjo mukerosie ngini Johnny Perkan ara miro rwata kile dik president Museveni amine tam pian anla me tambo president donc abi miyo tam anga abi miyo tambo president Museveni omiro pami tam maki baya zikom kakachuli omiro mi tam ki Museveni ni nembala dit kai ni sa yiri arabe la me tam machalo advisor mamiki donc ben ki kerle morni senior advisor anta ben la mi tamer me chago formo ini no anta mi sita donc ati senior advisor to the president tiendo ni president mi wintama donc community de wando diga mi yota la telobo shawani pian kadano do gore kom tami tamma chuli wando diga mi yota kila dillo be shawani wan kedo wen wa mi don